جبنامه کدن آدنگ جواک اف دمو حمود می خوش تماشاوان هجا. ام به هفته‌جی لکوچه و کلان آمدنه. اما شر دنابرا اسرائیل و ایران دا جهفته زده تر دست بکریه او کوبردوام دکه جخالکه بپرسن. که خلق در حق وی شردا چت فکره؟ باندورا وی شری لسر کردستان و روجالتا ناوین و چه ببه و چه خرابینه و چه گوهرتنو و گوهرتنان خرابینه. اما خلق بپرسن که خلق در حق وی شر گراندا چت فکره؟ برنامه دست بید که تماشاوان نیجا. نهاش سزده مهوا دنابرا اسرائیل و ایران دا شرکی دجوار دا قومه تبی شری چواد بینی افشار و باندورا خو چوال سر کردان بکه و هر وها روجلات ناوین و چه تاثیری سر روجلات ناوین بکه yani براستی her دو علیزی ظالمن و ana bev ketine ji kurdara ev tiş lazıma yani nebin ali her du aliyazi yek duyazi gere hakik kurdalı veren nazkirin yani hem rojalati Kurdistan'e bırak halkım ma jibona devlete İran'e bırakın ne de kuştine bırak mücadele neke devlete İran'e zulmkar yani İsrail zulmkar ev zulmdike fakat İran'zi her duzi zalimin halkım mezi mazlume jiberwiya vay هم دوازن خلق ما شو مثلا قوم شخص ملت تقوم مدافع بك يعني نعجم ما تركان نعربة برا مدافع نك برا خلق قوم مدافع بك برا جبنا خلق قوم مجادلة بك برا كرد ما لويزي برا تشتاش خو زانب يعني خير عجم ما خير تركا خير فارز أجمرة تنبيه بردا تنبيه عربة تنبيه أنا سنة دفي مجادلة دزي دفي لافسنة دزي برا عليك نجرن برا شو جبنا مثلا خلق خون جبنا كردستان استاتيا خو حقيقة جبنا استاتيا خون حقيقة برا مجادلة بكن اگر لوی مینا سوریه دورمه کی چه برا خلق کرد برا پارتی ما لوی برا ببن یک و برا شو مجادله برا بخدي ما في خون برا بخدي استاتوكي يعني حتى ايرو خلق ما هاتيه خاباندنه غير خلق ما دفي قوني دا جبنا يكيتيه قوم مجادله بك بارتي ما فرقناك روجاوي روجالاتي جيش ببن يك كدر كرد yani haksızlık hebe, zulmek hebe, laliki Kürt'e gerek Kürt'ün mehmut hebe evrabın yek. Suriye ve bu ne yek, Irak'ı Kürdistan bu ne yek, Liverzi yekin, Louis'i beraber evrabın yek. Yani bırak kes ne çep Tahran'ı tişki haber ne de. Louis eğer sürece kimna Suriye çebe bırak halkı me parti me bir yek. Veji bırak insan varın parasın le rejime kes ne parası? Na rejim ma İran'ı gere ne parasın. Çünkü halkı maidam dike ki cuanı maidam dike بحضار انسان ما کشتنه گره رژیم ایرانی تو پارتی کی ما düşünce و چت ببرابه گره مدافعات تهران رژیمی نکه رژیم ایرانی نه قبول کرد. تیبر هلوشان نلگوریته. بله گره او سیستم گره خرابه گره سیستم مکینو آوابه دناو سیستم نودا گره خلق کرد زی مدافع ورکرنه گره استاتوکیش خلق کرد رابه جوارا سرکفتن دوازم برا نه خاپاندنه نهاش سزده می حتی نهاوا شر کی مزن دنابرا اسرائیل و ایران داد قومه افشر و باندورا خو چوال سر کردستان بکه و روجلات ناوین بکه زمینه و پر فایده شر باشنه کی دیگه بلا بکه شر تشت خرابه اما من شر حقلیه ای حقسızه اف چوایه yani iyi haksız iyi zulümkar yani zulüm dekin evzi evediniz jo muhafaza dekin o فقط نخير خوش مرة اجمرة مثلا دو بو kurda ev baş be az dibim az usadıyım bla شما چوا باشه zulme İran'ı
Irak'ı, Suriye, nizamın Türkiye, gişbelliğini ne? Karşı Kurda, Çavanı, Çıdıkı. Vısya usanı. Ev ki, ev Müslüman jime dikin, jime Kurda zulüm dikin, vallahi İsrail Filistin'e nakın, kesere nakın. Vakayın ya yemenine yani. بيجي لغوري فكرته لإيران داوية رجيم هاتية ورجيم حلوة شل غوري Allah zibin sonu ve atiye inşallah. Bila sonu vere. Ki zulüm dike bila sonu vere bira. Çi dibe bila bibe. Müslüman navi me Müslüman ama evvan medike kafir Müslüman renake. يعني مثلا فازم في نمونه بدم قاضي محمد زاني قاضي محمد حتى إيرو بحزارة كل هات نبدار بكرين بسوش ب İroz dikin, İroz devam dikin. İro herru nakin. Herru dar kirineye, idameye. Havane delal. Bila sonu zulüm vere. Çiz Müslümaniye, çift işte Müslüman zulüm dike. Xude tişli usta de be. Müslüman zamanı Müslümaniye kadahı dike tişli dike. بشف إيدي الرجلات نامين شر بشف جرم دبا برو هينيكه وجنوبا شر دكلا شر نابرا إسرائيل وإيران تمام رجلات نامين داي برخوا وباندورا خشل سر كرد كردستان يبكي والله كرد قرا عقليبا يعني برا علاقة وشردي على يعني كز دوستي كردات نه يعني كردجي برا فرصة تاخذ ايرلندر مش بكن جوارا تشوا خوش باش يعني نه ايرو تاني پیش روزی را چوا باش به براش خواسته değerlendirmiş بکن yani em بخوی یکی وک کرد کی yani جمرا کیجا باش به مشخورا برا وصادارتmış کن پیشکشمه برا امجی وان destek بکن ام تدبي ام بيجا تماشا بكن ام يعني قلت لك ام بيش ام نجينا ونبينا خلقي تماشينا ama Kürtçi yani ne ki mesela برا بان رب کفن بازاری حقی خو ام özerklik آخد خواستن فدراسیونا يعني برا حقي كردا بيداين الودري او رجيم هلوشاني حق كريه والله از بچكي علي دين دا بچكي از دوي الدين حرو كردا يدار بكيف شوا دين داري قبولتكم يعني وصى عيدا حق ناكن كرد تجار كيجي عيدامي حقنا دعوة إنسان كي دعوة حقي بك يعني حقي تنا تجزاكي بدي يعني ما ضافي زمانه خدي ضايا كي إنكار يبكي كافره أو جيت بها مسلمانا يعني أبي تشاشة فقط yani yalnız bir hakkı Kürt akliti davranmış ben yani az bırak İran'ı racı bir kevin diyaloğu becerti hakkı mebdi zani o İsrail şu ticar ki karayına geçti Kürt'a yani biçki Suriye ve keda belki yani necibuna belki Türkiye müdahale bıkrana o Amerika bhavra yani ber Türkiye tırsa van ne veren müdahale Rojava bke Türkiye anahne ne kadar tırsı nav tırsı دبي دورها من ايجار يعني تركيا دبي دورها من ناخذ حال بفراد هفالي وانا تركيا هفالي امريكا واسرائيل اما دبني ذا شيء وصاخ نشان هذا يعني Kurdlar herhalde başız var tahmin ediyorum yani. Zaten çar parça Kurdistan'ı İran'ıcı, Irak'ıcı, Suriyeci, Türkiye'ci ben destin zaten. Juvara çeheve çetenevi zaman göstermiş bir ki. Rojavati Kürdistan'a mı İran'ı dema Kurdana hat ya Kur'an serpiyeydi İnşallah evci emine Suriye ve Irak'ı kasbın fahm ki herhalde Suriye ve Irak daha havki mücadele xo hatıncı ki İran'ı natıncı ki inşallah everincı ki evci inşallah. Bu salane, bu 10 salane, bu 5 salane Rojavati navin şer her gen buye مخابن کو جسد مه دیسا شرگن بود نابرا اسرائیل و ایران دا شرکی گراند قومه جوارید قومه تو وی شری چوات بینی افشار باندورا خو چوار سر کردستان دیب که
Bandıra Ser Kürdistan'ı evi ne ki? Yani evi İran diktatörü ya. Beguma. Çıkası İslam'a idam kırır. Çıka jin zılam. Gişi idam kırır. Akada hapskhana da ne? Tamam mı? Ya diktatörü ya gerek bir kere. Ya Amerika İsrail boş yani. Mesela İsrail kuklay. Amerika, İngiltere, Fransa, Vana, Almanya güç kırınıyık. Ama javya ev diktatör bıgının ya kendine vaki Suriye'ye bu ya. Suriye vaki evet ne kişi bu. Gelek valatı rojratan abi. Tabii. Evet güç Irak güç düzelmiş mi bu ki? Bana yani Abdullah Öcalan Tam böyle. Abdullah Öcalan bir sal beri mi dergiye vikon Çi dibêje? Tam Öcalan raçete dibêje gelo. meze Orta Doğu projesi evyayı. Gerek evya düzelmiş bu ha. Yani Öcalan 20 sal berê çi got îro pêk Peki aynı doğru. Güç gotun evi derdik evi yani. Derdik evi orta. Hani avan diktatör gerek gişer. Baş e tam jî vê ez dixwazim bipirsim. Em bêjin Diktatör gerek evet düzenmiş ki Orta Doğu projesi yani via Avrupa ülkesi evet tek düzeni gerek. ez dixwazim vê bipirsim. Tam jî guhertina rejima İranê a diktatöryal ku biguhere xêra wê ji bo Rojhilatê Kurdistanê çi ye? Valla xêrawi ew her baştı. Jibona Kürda baş bu. Tabii Kürt jî gerekî tifakavi hebe. Tifakavi tune hebe. Mesela li Suriye'ye çava bu. Ha? Suriye'ye çava bu. Çima şara u ev El-Kaide. Ejviyara dibim El-Kaide. Ne bizim? Navi çilo avdi u Mazlum Abdî. ew o bir işiti bevra imza kir kê got bike Amerika got pêra imza bike fem kir Amerika li ser wan sekinî got imza bike her du jî imza kir ji ber çi şer nekin ne Kürt qarşî wan ne ew qarşî Kurdan az vira waştara ew İran jî gerek wer bibe Kurdê İranê wextî wer nebe xelas nabe ew jî gerekî benzerê Sûriyeyê yani ew jî Irakê Kurdê Irakî Yani vê statüya Rojhilatê Kurdistanê nêze. Valla ez bir tahmin dikim. Gora ki ez televizyona seyir dikim. Açık oturuma Avrupa eve gişe seyir dikim. Vana gereki düzelmiş mi? Orta Doğu projesi gereki düzelmiş mi? Bir çağı Kürtçi ilvediri bir gişin hakiki. Ançer bi mazlum evdera u evera bu imza bikin ya. Vana Amerika vana Avrupa ülkesi vana raji imza bikin. İmza biki İran mesela. Evet adam yakı yeki bindi değil ora. Baş incar İsrail ku peşengevî şerîtge bi devê hêzên Amerîkî û Ewropî. Pekî wê bi İranê ra bi sînor bimîn ya wê belav bibe şerê wan berdewam bike. Bir İran ran na vakti ki ev diktatör her şer ev bisekir. Ama cavan ücretleri bigirin evana. Tamam mı? Amerika, Avrupa ülkesi amacayı ücvere bigri. Şuma var komutanı. Tabii. Akwa komutanı bir kuş. Jiber çi bu? Evya jigo etet kuşum. Ama etena kuş. Evi bir kuş. Ya ve bir ya jibi bir kuş. Abi çay Kürdi İran'ı jibeki xelas. Ji sêzdemê heta niha şerê navbera İsraîl û İranê bi dijwarî berdewam dike. Şer jî şerê sîngbisîngnî ne şerê hewayî û şerê teknolojîk e. Ev şer wê bandora xwe çewal ser Kurd û Kurdistanê bike, wê çewal ser Rojhilata navî bike, tu çi dibêjî derheqî vî şerê? Valla ji bo me inşallah ev baş be. Yani eviya ji bo me ev xêr be. Yani eviya gerekî Türk zihnîna bibîne. Yani ji van mazlûm Kurdanîna dev jê berde. Yani ew qasa zulm û bandor ser Kurdan neke. Yani pê çavê serê xwe dibîne ana
Irak'ı da Saddam Hüseyin çihavi bu, Suriye'de nizanım Esad çihavi bu. Meza ana sayama da şah İran'ı revya, İro disallahu dibe ez verim. Lama tuye veri lukuder lav eki meşbave tedi, kale tedi yani tuye veri tu çibiki. Jbo me kurda inşallah ev 7 sale nu jbo me kurdaya. Yani sterke me ev her en seri. Yani evi ancaze bejim. Başka yani Kurdên Rojhilatê Kurdistanê dibêjin ku em ê xwe biparêzin wê çünkü rejimê bi salan wan bi dar vekir. Ana hepki pisik mesela tu ta'da pisike diki ne var yani pisike diki şidike mesela xud davê serte ya evi yazma insani hali olarak yani ya gerek burada parasına xwe çekin gerek emzi tevaya alikariya xwe bidin pe hani ana mesela dünyayı da kudare hepki kurda ve gerek haya mecehebe em parasına xwe bidin yani emzi gerek em bu yani ya yancak em herin seri yoksa başka türlü yani em şu hoş ana roja ve man de peyvina yani nizanım Erdoğan çerkiriye nizanım İstanbul Belediye diye başkanı çi bu navevi Ekrem İmamoğlu ya şu alaka me peketiye bavo çi işe me peketiye em roja ve xumeza çıkaz xoş çıkaz fakir Gazi Muhammed hatta îro bi hezaran Kurd hatim dar vekirin. İde hakkı Kurdaya jil xwar statüya xwe wê derê gelo bi dest xwe. Ana be oliz yani ana vakta be peyven yani oli kija dini dibe yani kija ol dibe bila be yani evqa mazlum halk roya da hab tu Kurde genca tu digri dağlaqini tu evdiki yani evya qata xwedê yani xoşnine yani evya gereki yani aynı rast mesela Gazi Muhammed yani çarmeh yani burada mahabate mesela o Kurdisar Rusya'ya nizam Moskov o nizanım tevai gışka yani bun hev avet ser kurda ya mahife kurdan la mandina Pişt İsrail wê bisekine bi İranê raya wê berdewam kir rojhilatan avê. mecburi ev bisekine ana nüfusa wî çiye yani fena Ahmed ki khase Ahmediye yani ana mesela Müslüman yani Müslümanız zaten ev naye seri wana jiki demokrasi ve insan hakları ve adalet tünebe ve haviye. Yani vakta ki adalet tünebe insan hakları te tünebe em bitirsin du kelama şkur em bipeyvin em bitirsin eviya vere serim. Ev zulmü ev tevaya vere. Mixabin ku her tim şerê dijwar bûne para rojhilatan navîn. Li ser hemû welatên rojhilatan navîn şer hebû. Lê şer navbera İsrail û İranê de germtir bû niha 13 Mê heta niha. Ev şer wê bandora xwe çawa dîsal ser Kurda û rojhilatan navîn bike li gorî te. نو gelek Kurd aqlê xwe ji berê standî bin. Zamanê xwe de gel hatin xapandin, gelek aqlê xwe bistînin. Me Kurdu he me got dîn. Ama melatê me Müslüman xwayîn hatime. Gelek gova xwe rast taze bifikirîne û rast bavîje. û xweş îmanê ji nekilê. Yani em bijî dînê me tamamsa sême lê belê birayê me dîndoyê me piştî hîlel melkim. Yani ez vê mînakê bidim vê nimûnê bidim. İrana rejima İranê ku xwe bi İslamê dikuje newsa xwe bi dîn dikuje lê ji Qazî Mihemed heta îro bi hezara Kurd dar vekir. Gelek kes bêjin nenî vê heqê wan e. Wê wisa bi dawiya zilmê tune. Yani ha zilm yê sonu ve heye. İnşallah belki ev son bin. Ama o kadar. Belki son bin. Yani ji Kurdara dereyê vebe. Dereyê inşallah vebe. Ev em vê se tiştî baş bî. Yani ev tişta çelbî tiştî baş e inşallah. Ji me Kurdara Xwedê xêr bike inşallah. Ji hevra biluft dikin evana oyînê Amerîkayê Amerîka İsrailê dişeyne ser wan o şka paşê dike nava destê oyînê Amerîka yani onun dışında İran hak dike yani İran dezî insanê me kuşt qatil kir ew kir îdam kir jî bîle se ji bo hepkî strankî ji bo hepkî şîîrkî
شما Cumhurbaşkanı Türkiye jibo şiir ki ne bu kat onlar o bu Cumhurbaşkanı. شما خیلی انسان کی شیر کیش خا نبیشه demek ki nezde bir takım jina emini kuş berseri xo bekir bu hat kuştun jali rejim bir. آره ما خیلی وانا insan herci özgürlük heye şükürdara tane özgürlük tane. Ma ku eğer ev kezi gerçek şarazi yani hak dikin. Hak evandı da İsrail hak evandı da. Hayfa mecvan tesandını. Valla Xwedê şer dernaxe inşallah ama ev rejim gerek nemîne. Ez wa dixwazim. Yani rejimê keskî gerek nemîne. Rejim ne tişkî baş e yani. Çima yani Rejim ne baş e? Rejim paylaşma rejimê tune. Yani herkesi kuştun o katliama bir halk eder. em ne em karşı kuştunun katliamene. Ama rejim veya dedi naseknine. Yani hercar viyadı ki o kazanca vi devleti herkesi belanak. Haksızı heye yani. Ana ev dünya teraki nakı. Ne var? Tera herkesi ki tera mecdi ki ica jibeki ev dedi ev bukun o belakın parezane xwe haksızı li insana dindikin. Xwedê viya qebûl nake, insan gerek hiç neke. Ne rastı birem? Li rojilatan hemin çi qas rejim û o diktatör hebûn hemû bi vî awayî hilweşiyan niha dora Îranê gelo. Aynı dora İran'ı o vî awî jî derbas bi inşallah tişkî wer nebe sıra vere. Ez wer dibînim. Tu dixwînî Wer dixwînim. Ana tu gedekî wê bandora vî şer li ser Kurda çi ve Kurdistanê wê çi ve û li gorî te. Valla sistemik pir mezine yani. Eva İnan ser Kurmanca jî ser Türka jî ser Araba ser herkes yani ser insanoğlu. Ev oyunki pir mezine. Ev ya te 100 sal berê veya 110 sal berê 100 sal berê gava ev çi kurmuş kirin, ev devlet kurmuş kirine. Ev ji yani ji îro pêve gerek ev dedi ana mesela şter dibe ki gerek tu halkê xwe tu insanê xwe gişî wek yek li gişî tedî belakê qezanca xwe insaniya xwe tu eger tu viya dewam bikî vê rehatiyê ji ter jî nayêlin yani ji rejimê jî nayêlin. Ji 13 mehêva şerê navbera İsrail û Îranê bi şerekî dijwarî û giran li hev dixin. Tu vê şerê çawa dibînî ev şer wê bandora xwe çawa li ser Kurdistanê bike, rojhilata navîn bike? Valla tabii Euro İsrail belki devlet kimezine ne? Euro pişta tüne bese İran'e. Ama şey nüfusa hindike en davi ve tekebe yani ser arda o ser nega İsrail ber nakadene. Ama İroçiye, Amerikalı piştaviye, İngiltere piştaviye, Avrupa güçlü piştaviye. Müslüman bana. Nabez bibeşim ama gotun jibaşı asas. İro, Suudiye, evçiye. Bana şey evitkin. Yani az İran'ı hasnakim ha. Tu ne beki ya İran ya. Elbet bir tefhem kirin, bersivata tefhem. El ser İran'ı katiyen hasnakim. Belki rejimu diktatöriye ve ser Kurda berdevam. Ama Merv çok az zulmü bükese en sonu evi tişki var eseri Merv şey. Dedi gotna kamba Kurda hed çit beje dibeje iro doramne sbe do misal ki dinaya dibe xilte kor axir çıkma kol hep seri xodat ki. Belki viyatun nizam bir mezin zanın çiye. Iro var zulüm ki bir ki Irakçı, Kaddafiçu, Suriyeçu, makede. Evyaji inşallah evi her ama em naxwazin İsan bimre. Huna İsan berjandın. Merin haskirinin amere merin gerek hasneke. Tücari. Ve Rojilata Kurdistanê ve çi bi velgorî çünkü li wê derejî gelek bajarê Kurdan û Kurd li hene. Dixwazin statûya xwe bi dest bixin. Vallahi ana zişbay iro Kürt
Yek buna wan hebuna evi baş buna. Yek çi tüne besse İro şivaniyet bezetel derve be tek tek bimenese gurduha. Dava evi. Peki ve İsrail bir sekine ya ve devam geldi şerri xwe. Amerikalı piştavi ve devam ki. İran daviye ya pişti İran hiç devam bike. He? İran daviye ya pişti Tabii nikişten mermi kalbe. İro gerçekçi İsrail jibuna ahedi kevya sibi düsüp hatta Şam'ı hatiye sibi berjer ve çave. Dibe ya her toprağı aha bereketli ev derke diye. Ağari kadimu bereket. Fırat Dicle Mezopotamya'ya. Fazla sinore koy bere tamam bike. He? Fazla ve gara sinore koy bere. Vallahi tabii ezberim şey. Kurman cevabın şey bikin. Türkiye cüsa ve ne ki? Bike ezberim şey. Ana şu kadar. Pişta kurmanca Türk bir canu ciger bir kezebe eşki ne de kuvvet ki ne de makavi çıp ki fakiri kurda. Heye silahı. Heye makavi no. Hi naxwazin ki Suriye bibe çik. Ezvaj savaş harb çikohol niyo. Baş niyo. Harb xarab. Zarar don insana. Ama merdum ek hak khusur harb bikerse insani khusur, velat khusur harb bikerse namus khusur, mal khusur harb bikerse haklı. Al ben savunma. Ben müdafaa. Ha, semed menfaat harp bikerse çıkı xarab. Yani zarar don insanati. Orta Doğu zaf ovat gün bana var. İnsan zaf kışıyın. Makailni insan bıkış. Ha, harbet penisa ben wird hetiz bela perişun bin. Wird hetiz bela zaf çiken bin. Fakat penid insan hak kazanç könse o harp mavun inşallah hayırlı çın olsa o kadar bu. Ama o harbet eğer çıkı hak ve cün meydunsa o harp icab könse o bu. Ama ne İsrail haklı var ne İran haklı var ki o nevin en ne onu yani. Verdiz haksız. O yo din sörxavtön, o yo işgalcilik sörxavtön. Verdiz yani yobinona xaraver. Orta Doğu halkı en verd millatonuz zarar verir. Ama mavkırçı da vazen, o demokrasi bu. Mavazen ve bırati bu. Mavazen ve mişti bu. İnso yobinun yıkış. Ve inso feda bediyor bino. Ve yobinun yardımcı. Kom bindassa ve avuz bakhalis. Bindastira ve bakhalis. Êriş û şerê di navbera İsrail û Îranê de bi dijwarî berdewam dike. Me jî xwast îro li Amedê em vî şerê dijwar ji xelkê bipirsin ka dereqê vî şerê de çi difikirin. Ji xwe wet pirs û bersivê me da jî dît we fikra welatiyan jî bi eşkerî dît. Dibêjin dibe dawî li rejîmên zilmê were anîn û wê bandora xwe ser Kurda jî evşar bike lê divê Kurd xwe hev bigirin û li Rojhilatê Kurdistanê jî statûyeka Kurdan were avakirin. Em vî awayî dikijin dawiya bernameyê xwe heta bernameyeka din her şad û bextewar bînin.